Zdravo živo, pozdrav od restorana Ekskluziv. Evo, pri kraju smo na staru 2024. godinu i ovu godinu ćemo da zaokružimo emisiju sa mnogo interesantnog sagovornika. Čovjek koji je bio oficir u bivšoj JNA i koji je cel život ostanaja da živi u Kumanovo i misle da kako ima da kaže dosta interesantne ravote, poznat čovjek od Kumanovo, preko 60 godine živi u naš grad, ali na početak da ga pozdravimo, našega sponzora, turistička organizacija Zlatibor. Znajte dobro, moji Kumanovci i Kumanovke, дека Срг на Златибор има много снег, едно прекрасно место, Срг, поготово зимска, да се отиде на въздух, на снег, на чиста околина и да уживате, не само зимска, него и лятоска. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. A daneska naši vaš gost je ga najavu zastavnik prve klase, oficir Milivoje Tepić. Da. Inače, on je roden od Bosnu, Okolina Banja Luke. okolina na Banja Luku i u Kumanovo je od 61. godinu. Tačno. Milivoje, zdravo živo i kako si? Zdravo, odlično. Ja sam stari Kumanovac, ne po rođenju, nego po poznavanju grada. Ovde sam došao prvi put 1961. godine, 28. augusta. Ova autobuska stanica je bila gde je sad Kristal. Da, hotel Kristal. Tu sam ja baš prvi put došao od železničke stanice tu i ostao sam pune 3 godine u Kumanovu. Posle sam otišao u Strumicu, pa se vratio opet u rodni kraj. Pa što da vam kažem, 9 gradova u Jugoslaviji ja sam promenio sa službom. Mislići započnemo, ovo je vaša, da kažu, radna loza, gde si sve работае. Еве, МТС служба Котор, Варош, Задар, па Куманово, Струмица, Бanja Luka, Skopje, Kumanovo, Sarajevo, Uroševac, Pivka, Vranje, pa Kumanovo. Tako, to su gradovi u kojima sam ja službovao. Ali najviše u Kumanovo? Najviše, ne, nisam ja najviše u Kumanovu bio. A sad sam u Kumanovu kao penzioner i sad ispada da sam najviše. A inače sam bio u Kumanovu svega 3 godine, pa sam otišao u Strumicu, tamo sam bio 4 godine, pa sam otišao u Banja Luku u školu, pa sam se vratio u Skoplje kao najveći garnizon u Makedoniji. I Skoplja sam, došao sam u Kumanovo ponovo, oženio se i onda sam otišao u Sarajevo, isto u školu, 2 godine, pa sam se vratio ovdje zbog porodice. I onda sam produžio, u Roševcu sam bio godinu dana. Znači, šetaje si niz celu bivšu Jugoslaviju? Ma, celu Jugoslaviju sam prošetao. Сега ovako, kad si došao u Kumanovo 61. godinu, ti i dan danas kad si tu živiš, to je Karši Sokolanu, ti je vojni zgrade. Da, ali ja nisam tu živio. Ja sam živio prvi put kod džamije, one zgrade vojne, pa poslije u centru grada u Petokatnici. Tu su mi se djeca izrodila, ali sam poslije otišao kod Sokolane zato što mi je baba, žena majka, rekla, kaže, ne mogu ja da ti čuvam djecu dole u centru grada, mnogo mi je daleko, dođi bliže. I ja sam dobio stan kod Sokolane, jer ona je odmah iznad mene na 300 metara daleko živjela i dolazila tu da čuva djecu. I od tad ja sam ostao skoro cijelo vreme baš tu. Kad si došao u Kumanovo 61. godinu, kakav je bio grad Kumanovo? Не е bio mnogo naseljen,
Da vam kažem, grad Kumanovo je, kad sam ja došao, bio mnogo manji nego što je sad. Ja se sjećam da nije bilo ovog naselja, sad se Radika kuća, sad se zove Karpoš, čini mi se. Da. Tu uopšte nije bilo kuća. A Zeleni rid da ne govorim, ništa. Iznad Sokolane gore isto nije bilo kuća prema groblju, vrlo malo. Da, tu je bio Sokolana, zgrade i nagore nije bilo ništa. Nije gore bilo dalje. Aha. Nije bila probijena ova ulica, Treća Makedonska. Da. Ja se sjećam kada je probijana, kada je grad Tako je. širen i tako je i ta ulica probijena i dan danas je tako. Ali kad sam ja došao, toga nije bilo. Grad se mnogo raširio jer je industrije bilo mnogo, skoro su sva okolna sela ispražnjena i došli su u grad. I zato se grad širio mnogo. Ali širio se više u širinu nego u višinu. Evo, u posljednje vrijeme se prave nove zgrade, ali sve su tu bliže centru. I to je, grad lepše izgleda kad ima visoke zgrade. Evo ja ti pokažem sliku gdje si ti rodne, pa poslije pa će ga produžimo razgovor za Kumanovo. Evo, ovo ti je tvoje rodno mjesto, kako se vika? To je moje selo, živopisno selo u blizini Kotorvaroša. To je jedna opština mala od 15.000 stanovnika, naslonjena je na Banja Luku. Aha. U Bosni i Hercegovini. Sad je to Republika Srpska. Ja sam tu rođen, proveo sam 16 godina, ništa više. Otišao sam odatle posle u vojnu školu u Zadar, u Dalmaciji, tamo na moru, u Hrvatskoj. I kad sam završio tu školu, prva služba mi je bila u Kumanovu. Kumanovo znam od te godine do danas, to je tačno 62 godine. Mada nisam u njemu živio cijelo vrijeme, ali ga poznajem. Ali čekaj da pitam, u tvoje rodno mjesto koliko ste djeca bili u familiju? Imao sam 4 brata i 2 sestre, 6 u nas. A što je rabotaja tatko ti majka? Tatko mi je bio zemljodjelac, majka isto, domaćica, a braća su svi završili neke škole, otišli da rade. Jedan mi se brat oselio u Srbac, drugi je otišao u Dubrovnik, treći je ostao na selu da živi na imanju. Ja sam došao ovdje u Makedoniju, mi su se rasturili na sve strane. A sestre? Sestre, jedna je ostala da živi u Hrvatskoj, jedna je tu u blizini udata i živjela je do smrti. Sad su mrtve obadve. Pa i braća. Ti li si najstariji ili ne? Ne, nisam ja najstariji. Ja imam 2 brata starija i sestru. Oni su živi? Braće? Jedan je brat živ, oni su drugi umrli. Sestre su umrle. A što ti rabotaja tatko i majka? Oni su bili, verovatno, tatko ti je bio običan radnik ili možda je bio drugo nešto? Bio je jedan ovako malo imućnijih ljudi u selu. Aha. Bavio se zemljoradnjom, kao i svi na selu. Majka je bila domaćinka. Pa to je radio. Kako je bio život u selu tamo? Pa život je bio tad... Težak? Pa težak dome. Meni je otac rekao, kaže, sinko, ja ne mogu da te školujem, nemam novac, šta da radim? Onda smo napisali jedan zahtev opštini da me finansira opština da završi neki zanat. Opština je rekla nemamo potrebe i ja sam onda bio prinuđen da idem u vojnu školu, jer u vojsci je sve bilo džabe. Tako sam ja završio vojnu školu u Zadru 61. godine kao dečak. Sjećam se toga. Znate koga se sjećam još u Zadru? Glumca Bate Živojinovića. On je bio u školi rezervnih oficira zemaljske artiljerije. Tu je bio je godinu dana u školi, on je od mene stariji negdje 7-8 godina. I sjećam se kad je bila neka priredba za 22. decembar, dan armije, on je prihvatio nas 8 pitomaca istog uzrasta, kaže dođite da nosite jugoslavenske republičke zastave i nas je 8 došlo, 6 je nosilo ove
republičke zastave, a jedan je nosio državnu i ja sam nosio partijsku. Nas je 8 bilo. I mi smo držali priredbu u Zadru, u Trogiru, u Splitu, ne znam, tu u nekoliko gradova oko Zadra, sjećam se toga. Čak se sjećam jednom prilikom kad sam bio u bioskopu u Zadru, počeo narod da aplaudira, publika. Ja sam se malo začudio, rekao, pa nije ovo pozorište, zašto se aplaudira? Kad pogleda pozadi, sjedi Bata Živinović i gleda svoj film. I publika to primijetila i aplaudiramo. Evo već kada spomnamo legendu na jugoslovenskoj kinematografiju, Velimir Bata Živinović, Da. jedno od najголемih маркантни имиња на глуму Југославија. Ти си имаеш с njega контакт, може си се разговарае. Какъв човек е бие Бата Živinović? Da vam kažem da je bio mnogo ambiciozan, mnogo vrijedan. Sjećam se na toj priredbi kad mu je dao organizator, šta li tamo, ako negdje pogreši da čita. Da. Svi su drugi imali krišom tu skriptu da pogledaju, imali su jednu baterijicu gdje publika to nije ni vidjela. Ali oni su tamo vidjeli, imali su čak jednog šaptača koji je to sve pratio. Međutim, on nikad nije pogrešio, nigde. I negdje ga gledam, ne njega, nego njegovog sina. On je inače rođen u okolini Beograda. Da. Njegov sin zove se Sviljko. On je organizovao neku izložbu, zove se Bato u 90 slika. Ta izložba ovih dana možda čak i počela da se prikazuje u Sloveniji, pa će doći i do Makedonije. I on je rekao, kaže, ja kao, ne on, nego njegov sin, kaže, Bata kao glumac veže sve jugoslovenske narode u jednu cjelinu. I zato će ta izložba da putuje od Slovenije do Makedonije. Vjerovatno će doći i ovdje, ja ne znam kako. Da te pitam za tvojega tatka, on je puno postar, vjerovatno je bio učesnik u rat. Moj otac je rođen 1905. godine. Da, znači preživio ga je rat. Preživio je rat, međutim on nije učesnik u ratu bio. On je bio tako, kao i većina drugih, neutralac. Navio je malo za komuniste, za partizane, ali nije bio u uniformi, nije išao u rat. Nego je živio kao i svi ostali tu zemljoradnji. Pomagao je naravno oslobodačku borbu. Kako se vikali, samo ovdje da ga zaokružimo ovaj dan na razgovor, tvoje tatko i majka, kako su bile po ime? Tatko mi se zvao Milan, a majka Đurđija. Đurđija, aha. Сега, kad si došao u Kumanovo 61. godinu, ti si bio na službu ili gore u kasarnu Hristijan Karpoš ili gore prema željezničku stanicu? Nego bio sam dole u Bedinju. U Bedinje si bio. Hristijan Todorski Karpoš. Tu bi bila prva služba i tu sam proveo pa jedno skoro blizu 3 godine. 2,5, 3, toliko. I onda je jedanput došla naredba da idem u Strumicu zato što je vojska dobila neke rakete iz Rusije i birali su starešne odabrane koji će da idu tamo. To je u to vrijeme bila vojna tajna. Da. I ja sam otišao u Strumicu i tu sam isto kao momak proveo 3 godine. Onda je izašao neki konkurs ko hoće da se prebaci iz samohodne artiljerije, što sam ja bio, u tenkiste. Jer su došli novi tenkovi, te 54 i te 55. Evo mi imamo sliku od JNA što je bio tenk. Ovo je februari 62. godine u Kumanovu. Da, ali to nije tenk, nego samohodna. Samohodna? Samohodka, a slično je tenku. Ja sam vozio i tenkove, i dodžove, i traktore, tegljače, i sve moguća vojna vozila. Ja sam imao obuku na njima, vozio sam i sve mi je to jasno. Interesira me сега да пояснимо на наши гледачи. Има популација која е била у JNA, овие помлади не су биле.
JNA je bila disciplina, red, poštovanje na hijerarhiju. Ti kad si došao u kasarnu da работиш, koliko ste bili otprilike oficiri tu je? Koliko je bilo? Da. Pa Kumanovo je veliki garnizon, da vam kažem. Kumanovo graniči, ne Kumanovo, nego cijela Makedonija, graničila je u to vrijeme sa Varšavskim ugovorom, to je prema Bugarskoj, i sa NATO paktom, to je Grčka. Grčka, da. I bilo je mnogo vojske u svim garnizonima, u svim gradovima većim Makedonije. U Kumanovu je bilo negdje, u ono vrijeme to je bila kao tajna, sad nije više gotovo, davno bilo i prošlo. Bilo je 2000 vojnika, 2000. U Karpoš. Ne u Karpoš, nego u obe kasarne. U obe kasarne, U obe dobro. kasarne. I puno oficira je bilo od svih krajeva Jugoslavije. Pa bilo je iz svih krajeva Jugoslavije, tačno. Sam grad ima otprilike 460 stanova. Doduše, nije bilo toliko tih starešina, ali... Da. I dovodjali su vojnici od svih krajeva Jugoslavije na vojni rok. Da, vojnici su bili... 61. godinu ti kad si došao, tega vojni rok je bio 15 mjeseca. Vidi, vojni rok je bio, kad sam ja prvi put došao, 2 godine, pa je smanjen na 18 mjeseci, pa poslije na 15 i čini mi se da je tako i završeno. Nije se smanjivalo više, ali uglavnom išlo je sve na dole. Poslije rata pričaju da je bio vojni rok čak 3 godine. Da. Pa se smanjio na 15 mjeseci, jer vojska uopšte u Jugoslaviji bila je strašno cijenjena u svim mjestima. Koji ti je bio kad si došao prvi put u Kumanovo, komandant na kasarnu? Pa to je bio jedan iz Crne Gore, zabavim mu ime, pukovnik. Ali to je davno bilo, zaboravilo se. Da. Nije mi toliko ni vredan, jer komandanti se menjaju. Ja sam radio u kasarni, promijenio sam sigurno 3-4 komandanta. Ne mislim za te godine što sam ja bio, nego i kasnije kad sam se vratio. Pa sam prešao dole u komandu da radim u gradu. A ovdje kod garnizon sastaje? Tu sam pred penziju radio najduže vremena i kad se rasturila Jugoslavija, ja sam otišao u penziju. Ja sam penzionisan 1992. godine 26. februara. Ne februara, nego... Pa da, februara. U penziju? U penziju. Znači, 32 godine ja sam penziju. Jesi rabotajan? Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play.
for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. Yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Aj te прашам малку за касарно. Војник каде служија војску ЈНА имало е правила на понашање, кодекс на однесување, све. Еве да објаснимо, пуно генерација знае, меѓутим обавезе на војника су биле сабаје да стане у 6 сат, гимнастика, вежбање, све што треба и стража, обавезе кои мора да се исполнува. Vojnička obaveza je i tad i sad i bit će uvijek važna. Извини, прво се намести кревет, бријање. Prvo truba svira, vojnik ustaje, namešta krevet, ide na umivanje, nosi sa sobom obavezno peškir, sapun, pribor za pranje zuba i kad to završi vraća se u sobu tamo gdje je spao, oblači se i onda bržim korakom izlazi na krug, postrojava se i obavlja se fiskultura. To sve traje negdje 30 minuta i posle toga dolaze starešine na posao, vojnici već doručkovali, spremili se i počinje obuka. Прво има, да објаснимо, 2,5 месеца пешадијска обука. Ne, 3 mjeseca. 3 месеца, пардон, 3 месеца пешадијска обука и после To se zove osnovna obuka, да, ali dobro. после кој е тенкиста, кој е телепринтериста, јас сум бил телепринтериста у Љубјана у војску, кој е пешадија, кој они се после распореди. Svak radi svoj posao. Да. Ja da sam radio, tu je bilo i više rodova i više tih službi, tako da svak ima svoje. И кад иде војник, кад треба да искочи у чаршију, у град, било куде да е било, дали Љубјана, дали Београд, дали Загреб, Да. дали Скопје, дали Куманово, прво ga прегледа официр дали е обриен, дали е пристојно облечен. Ако не е облечен како што треба, не може да изаѓе у град. Pa ne može, vojnik mora biti uredan i u kasarni, a pogotovo kad izlazi, uvijek mora biti obučen kako valja, čisto sve fino na njemu, novo, da je obrijan, doteran, normalno da ga starešine prije ili dežuri tamo ko bude. Kad god izlazi u grad, bilo pre podne ili posle podne, uvijek je pregledan i onda on izlazi na kapiju, uredan u grad. Mora da ima iglu i konac. Iglu i konac u kapi drži. U kapi mora, da. A to znate zašto? Ako mu pukne, ako mu Pukne da se ga samo sašije. Tako samo da se zašije. Tačno. Puno put se je dešavalo, ja kad sam bio u vojsku, nekoj vojnik neće da vežba sabanje. U vojsku nema neću ili ne možu. Mora da ideš da obaviš to što ti je dužnost, иначе следуе казне. Казна подразбира дисциплинска мерка една, дисциплинска мерка друга и има puno санкcije. Da vam kažem, vojska je uvijek bila disciplinovana, vredna, radna, vodilo se računa o svakoj sitnici, tako da današnji roditelji prosto žale zašto nema više vojske. To sam se kada te prašam. Evo, mi preko 10 godina ovdje u Makedoniju ne služimo vojsku, ima obrazloženje дека
чак не може да кажу ташто детали, дека тој се не, као може би ќе парафразирам, не е потребно, меѓутоа има една дефиниција и ти ќе се сложиш дека вика војска е школа живот. Во војску стекнуеш радни навики, стекнуеш дисциплину Тачно. и као човек сазреваш. А сега, за жал, млади деца су на компјутери, на телефони и војска не постои дека, односно не се служи војни рок. Pa vidite, izgleda da to zavisi od moći države. Ima potreba i danas da se što više služi vojska, jer nezamislivo je da jedan omladinac nije služio vojsku, ne zna da radi sa oružjem, ne zna da gađa, ne zna da sutra ako bude trebalo da se ide u rat, on nije sposoban jednostavno. Znači treba vojska i danas i uvijek će trebati, ali država do sada da li nije imala moć ili nije htjela... Ти као дългогодишни официр, сматраш ли дека у Македонија треба да има војни рок? Da, smatram. I ja čak mislim da će to da i da bude. Колку би траја според тебе војни рок да би се увејал дека? Ja mislim u ovo današnje vrijeme pola godine je dosta. 6 месеци. Da, dosta. Evo sad se priča da će se uvesti vojni rok u Srbiji i u Hrvatskoj. Da. Ja lično mislim da bi trebalo i u Makedoniji. Pa pola godine sasvim dovoljno. Da naučimo one osnovne stvari. Jer ranije vojnik imao jednu obuku koja je trajala, osnovna obuka traja 3 mjeseca, ali ima potrebe još za nekim zajedničkim stvarima. Tako da je u današnje vrijeme pola godine dovoljno, a ranije služila se vojska i po godinu, dve, zato što je vojnik radio i one neke stvari koje nisu uvijek vezane za obuku. Straža, tereni, šta ja znam. Pa gađање имало, па... Pa dobro gađanje. Ви спомнасте дека puno mladi generacije сега не знае ни да разклопи оружје, Da. камо ли па да го употребуе, а ми идемо још по-ниско доле. Млади генерации, за жал, puno се не свите, има некој ни кревет не може да намести, нити да не збориме па други работи. Ne da ne može, go nema naviku. Нема навик. Ja sam razgovarao sa nekim gospođama koje imaju djecu odraslu. Kaže, žalimo zašto sad nema vojske, zašto nema služenja vojnog roka. Pa rekao, zašto? Pa kaže da mi sin nauči red. Dešava mi se, kaže, da mi sin sada spava do podne. Do 2 do 3, da. Da, do 12 sati. A kaže, u vojsci oni ga nauče reda, da on ustane, da obavi sve te poslove i kad se vrati iz vojske, onda mi je sin bolji nego što je otišao. I žale za tim. Ja njima kažem, ako vi ste majke i sad možete natarati djecu da se budu dobri, ali majka kao majka neće da maltretira svoje dijete, a u vojsci, ali oni kroz to nauče red, disciplinu, rad i ima, za muškarce posebno, ima potreba da se služi vojska obavezno. Ja čak, kad bi ja bio neki moćan, ja bih rekao i u današnje vrijeme da ima vojska, da se služi. Da, to je da svi зборив, овие генерации што се повозрастни, дека преко војско ќе ги научимо деца на puno позитивни работи у животот. Ne, treba. Vojska je škola života. Школа живот. Ona, ja ne znam kako shvaća, ali ništa to ne fali. Svaki mladić kad krene u vojsku i kad se vrati iz vojske, bude bolji kad se vrati. Да. Jer je naučio neke stvari. Какав е бија Миливој Тепич како официр? Знаеме дека, еве, јас сам био во војско, сви официри се биле строги. Ти не можеш да бидеш, да кажу, неизоставно друг тип, затоа што тебе ти налагала работа дека официр мора да биде пример за војника, jer ако официр биде, да кажу, слаб, и војник нема да слуша. Ama vidite, mi smo u školi učili da budemo, prvo mi da budemo za primjer, pa smo to tražili od vojnika. Da.
Disciplina je uvijek bila cijenjena, u vojsci pogotovo, i moralo se raditi. Ja kao starešina nisam imao neku veliku funkciju, pa nisam mnogo ni bio strog, ali pokušavao sam da uvede red, disciplinu, da ima neki autoritet, da se zna ko je stariji, ko je mlađi, jer vojska živi po toj hijerarhiji subordinacije. Ko je stariji, mora mlađi da sluša. Mora. Vojnik, teo ili ne, ako neće da sluša, mi ga nateramo. Imamo milion načina da ga disciplinujemo i on kad izlazi iz vojske bude stvarno kompletniji čovjek. Zato se kaže obavezno treba da se služi vojska. Čak nekada, dobro to ranije bilo, djevojka nije htjela da se uda ako mladić nije služio vojsku, jer se smatralo da je on nesposoban i zato nije služio. Ajmo ako da zborimo сега, ти си младост си га провеја у Куманово, поголем дел, до тебе е била Соколана и ти пуно пути у разговор си ви кажа дека Соколана го памтиш од 60-ту годину па до ден денеска и ту су се одбивале пуно работе, зашто ти си бија сведок, бија си Карши ти е била куќа или стан да кажу. Чак што више у Соколано си бија и на игранке, a ne samo u Sokolanu, nego i u Čaršiju, u Kumanovu. Pa, ja koliko znam, svi stari Kumanovci su dolazili u Sokolanu. I to je mjesto od uvek bilo za sport, za razonodu, za zabavu. I svi ljudi, stariji i muškarci i žene, su dolazili tu na igranku. Dolazili su da gledaju boks, košarku, gimnastiku, druge vrste sportova, jer Sokolana je na kraju zato i napravljena. I grad Kumanovo je toliko vezan za Sokolanu u ranije vrijeme, ne danas, ali u ranije vrijeme, da je prava šteta da to propadne, jer sa tim propada i, kako da kažem, sjećanje građana Kumanova na taj život u to vrijeme. Ja sam često puta dolazio u Sokolanu kao momak. Sjećam se kad smo igrali tango, šta li bijaše neka muzika. Jedan put se pojavi jedan vojnik, počne da igra rock and roll i twist. U to vrijeme u Kumanu toga nije bilo. Muzika je prekinula zabavu i mi su se napravili krug oko tog vojnika. Jedna djevojka Kumanovka koja je studirala u Beogradu i ona valjda naučila tu igru i ona je počela sa njim da igra. To je igra malo, ako ćemo iskreno, ako i bezobrazna. Uvijanje, ovo ono. I po prvi put mi to gledamo, napravili smo krug. Kad se to završilo, idući puta kad smo došli nakon 7 dana, cela Sokolana igra twist i rock and roll. Rock and roll, da. Valjda su u međuvremenu naučili. Znači ono što se dešavalo u Beogradu, za kratko vrijeme dođe u Kumanovu. Ali mora da kažem ovu priliku da otkrijemo ono ekskluzivo. Milivo je prvu djevojku koju je zapoznaje u Sokolanu. Ne, ja sam imao sva djevojaka po gradu, dosta, ali Sokolana je bila mjesta da se upoznaju djevojke. To je bila zabava. Ja mislim da će Sokolana i dalje da ostane takva. Pa da, ona se renovira i tako je. Pa da. Еве, да покажемо од твоју работу кога си бија официр у Куманово. Ovo je fotografija vjerovatno od Hotel Kristal. Ne, nije. Ovo je slika od fotografske fotošute. On je pravio, u Kumanovu u to vrijeme bilo mnogo fotografa i Šute je jedan od njih. Ja mislim da on i danas živi. Ne znam, nisam siguran. Živio gore negdje prema Rajkoj kući tamo. A ne znam da li je živ. Ali znam u to vrijeme kad sam ja kod njega bio, on je radio slike. U to vrijeme se tako radilo u nekoj hemikaliji. U mračnoj prostoriji i pravili se samo crno-bele slike, nije bilo drugi. Ne, a?
Da, pa nije bilo, takva tehnika bila. Koji se ovdje naslikao? Ovdje sam ja, fotošute i jedan moj drugar. Evo, kad si bio na službu, ovo. Ovo je slika od zemljotresa u Skoplju. Morate prašam, vojska tega JNA od svih krajeva Jugoslavije, normalno Kumanovo je bilo najblisko. Mnogo je pomagala da se Skopje obnovi. Koja je bila tvoja prva slika kad si otišao u Skopje, kad si vidio taj strašan zemljotres? Da vam kažem, ja sam stanovao gdje je sad stara pošta, ne, nova pošta. Nova pošta. Ta je zgrada srušena. Moj gazda je došao ujutru i kaže meni, Mile, šta čekaš? Šta je bilo? Kaže, počeo rat. Kakav rat bio? Pa evo, kaže, ja sam čuo neku pucnjavu. Evo, kaže, zgrada mi pukla. Ja kad sam pogledao sobu u kojoj stanujem, ona je ispucala. I ja sam, nije mi bilo jasno šta se dešava. Ja brzo bolje obučem se, dođem u kasarnu. Moji vojnici već izašli na autoput. Nose ašove, nose krampove. Šta čekate? Kaže, čekamo vozila, idemo za Skoplje. A šta se desilo u Skoplju? Pa zemljotres, kaže. Prvi put sam tad čuo za zemljotres. I onda smo mi otišli. Kakva je bila prva gljedka u Skopje? Razrušena je bila mnogo. To je bilo žalostno. Kad smo došli prvo u Skoplje, zaustavili su našu jedinicu i rekli su, sačekajte, ne može da se ide stihijski, nego ima tačno opredeljeno gdje će ko da ide. I mene su stavili, moju vojsku, u ulicu Đuro Đaković. To je negdje između Saborne crkve i ove Nove Makedonije. Tu je bilo puno razrušeno. Sve je bilo porušeno. To je 3 ploče na jednoj. I mi smo 7 dana spašavali žive ljude, spašavali smo imovinu, pa smo čak vadili i mrtve. I poslije 7 dana, kad je već rečeno da nema više živi, a u Skopju, ja ne znam, 1000 i čini mi se 100 ljudi je poginulo. I onda je rečeno da mi prekidamo taj posao, napravljen je neki policijski čas, čuvali smo sve to što je bilo po prodavnicama, što je na ulicu i spalo. Pojavila se čak i krađa. Počeli neki da kradu i vojska je uvela policijski čas. Smjela je samo da ide vojska pod komandom i policija. Civili preko noći nisu smjeli da ulaze, a preko dana da. I koliko dana ste bili vi u Skopje kako vojska? 7 dana smo mi bili na tom hitnom spašavanju. Poslije toga to je zaustavljeno i naređeno je da formiran je jedan građevinski odred gdje su došli vojnici iz kopnene vojske, iz mornarice i avijacije, ali samo građevinska struka. I ja sam bio određen kao starešina, imao sam 75 vojnika. Moj zadatak je bio da ih vodim ujutru na posao i pravili smo na aerodromu stanove za vojna lica i građanska lica koja su zaposlena u armiji. Radio sam puna 3 mjeseca. Evo te slike pokazuju, to je... Evo ovo je. To je ta i ova druga isto. Evo. Imam ja slika i od stare željezničke stanice u centru Skoplja, ona što piše ujutru 5:17. Evo ga, kako pravite u razrušeno Skopje, zgrade, kuće. Napravili smo za 3 mjeseca 2000 stanova u onim barakama koje su doskoro postojale na aerodromu. Ja se sjećam kad sam došao prvi put, vadili smo ovu morkov, sekli smo zeljku i tu smo stavljali temelje tim barakama. Rok je bio da one izdrže 50 godina. I taj rok je već izašao. Skoro više da ih nema na aerodromu u Skoplju. Mjesto njih su sad nikli zgrade po 10 spratova visoke. U svak slučaju jedno iskustvo za vas na neki način i teško i neprijetno, ali vojska je bila uvijek da pomaga ne samo u zemljotres u Skopje, nego i poplave kad je imalo i drugih havarije, uvijek bivše JNA je pomagalo. Pa pomagalo je
Ne samo JNA, nego ceo svijet. Ja ne znam da li narod zna. Prvi put je 63. godine u Skoplju sastala se američka i ruska vojska. Jer su oni došli u pomoć. Ja se sjećam onaj put prema Lisiće gore, ulica, ta je probijena od strane ruske vojske. Taj je prvi put rušene ove drveća i ulica napravljena i dan danas ta je ulica proširena normalno, ali ona postoji. Vojska je mnogo pomagala uvek, a pogotovo u takvim situacijama kad su poplave, požare, zemljotresi. I cijela Jugoslavija tu dolazila u pomoć, čak i Tito dolazi da obilazi. A to je bilo nešto. Da. Što više Najvažno je da zaključimo дека u taj moment kada je Skopje doživjelo takvu nesreću, 63, cel svet se objedini i pomogna da se zgradi. Baš tako. Ceo svijet je tu došao, a tada je napravljena rumunska bolnica od strane Rumunije, pa je, ja čak i ne znam šta je sve urađeno, ali znam da je svijet dao veliku pomoć i da je, Boga mi, Skoplje stalo na noge, oživjelo, zahvaljujući toj pomoći. Posle normalno država je pomagala. I vi ste jedan od učesnici, i to je važni učesnici, sa vaši vojnici, vi ste napravili 2300 barake, što je... 2000 stanova za 3 mjeseca mi smo... To ostanuje kako istorija. I to je u to vrijeme bila velika pomoć. Evo сега ovoj ću pokažemo sliku od tvojih kolege od JNA. Ovo je moja jedinica. Evo ja sam tu, ovo su moji vojnici. Od svih krajeva Jugoslavije. Da, pa JNA uvijek bila sastavljena od svih nacija, od svih vera. Ja i dan danas u sebi imam taj osjećaj jugoslavenstva. Zahvaljujući to što sam ja imao i starešine i vojnike iz cijele Jugoslavije. I evo še nas ovo su ti već kolege oficiri. Dobro, to smo mi slikali se u kasarni jednom. Vojska se nije mnogo slikala, nije se dozvoljavalo. Ne. Ali ponekad se dozvoljavalo, pa smo i sa odobrenjem nekoga slikali se. Ima li nekoj vojnik u tvoju službu Milivoje su prošli mnogo vojnici od svih krajeva Jugoslaviju, od Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju. Nekoj vojnik koji si ga dan danaska imaš u glavu i ti ostanaje osjećanje kako, da kažemo, kompletna ličnost. Ne. Svi su bili ravnopravni. Ne, ja sam imao mnogo vojnika, mnogo je prošlo kroz moje ruke. Svake skoro godine nova generacija dolazila, stara odlazila i ja sam sa svima bio nekako dobar i kad dođu i kad odu, a pojedinačno ne. Doduše imalo je vojnika ovi, sjećam se Slave Dimitrov. Ovaj kompozitor. Kompozitor i pevač. Jedanput svira truba, idemo na ručak. A Slave sjedi na jednom zidu i čuka nešto sa olovkom. Ja kažem, Slave, šta čekaš? Pa kaže, kompozicija mi nekako došla u glavu i nota, kaže, ja to na zid. Pa dolazi vamo, vojska ode na ručak. I ja ga prosto razbudim, toliko je bio zanesen u muziku. Imalo je tih slučajeva pojedinačni, poznati ljudi u vojsci koji su dolazili, ali ja lično sam sve njih gledala ravnopravno. Koji su poznate ličnosti koji su bile kod tebe na službu, ne samo od Makedonije, nego od drugih krajevi koji su služili vojsku u Kumanovu? Pa sad ne mogu da se sjetim svega toga. A bilo je sportaša, znam da je dolazilo muzičara, glumaca, bilo je poznati ljudi, ali ja nisam to posebno zapazio. Kako mlad čovjek, ti si iskačaja u Kumanovo u Čaršiju, ti kaže da si bio u Sokolanu. Gdje si bio na drugim mjesta po gradu Kumanovo? Pa ovako, ja sam Kumanovo prokrstario uzduž popreko. Mene su u to vrijeme kao mladog čovjeka najviše interesovali djevojke. Ja se nisam mnogo ni družio,
ni tad, pa čak ni sad, sa građanima Kumanova, ali imao sam potrebu za tim mladim svetom. Obišao sam grad uzduž popreko, znam ga dobro, znam sve istorijske spomenike. Lično mislim da je Kumanovo grad, on je već star negdje oko 500 godina, tako se priča. Da. A ima stanovnika oko, po popisu čini mi se, oko 100.000, 98.000. Tako. Urbana gradska Da. naselja ima 198.000. I grad nema mnogo istorijskih spomenika i to što ima treba da se poštuje, da se obnavlja. I da se čuva. Da, i da se čuva. Kao Soklana, Rabotnički dom, pa one dole crkve, pa dom, hotel Kumanovo, tu sam ja mnogo vremena provodio. To još uvijek nije obnovljeno. Pa hotel Kristal, on je u centru grada i njega treba renovirati. Sramota je da jedan grad ove veličine nema dobar hotel. Pa da, sad nešto se prezima i na to polje. Ključan moment u tvoj život i jedan od najboljih momenti je ti go zapoznavaš tvoju suprugu, ona je Kumanovka. Kako se upoznase sa svoju ženu? E pa vidite, kao i većina meštana, postoje Ledo Korzo. Tu gdje je sad Tutunska banka, pa okolo tamo. Na to Korzo su uvijek devojke dolazile uveče, ali ne u kasne vreme, nego negdje oko 8-9 sati. I to je trajalo sat, dva, šetnje, upoznavanje i ja sam tu upoznao moju suprugu. Ona je tad učila neku višu školu. Ja sam je upoznao u gradu i sa njom sam se zabavljao i posle smo se i uzeli. Ona je bila mnogo vrijedna žena. Možda shvatiš ti da je ona studirala vanredno, a u isto vrijeme je radila i dvoje djece čuvala. U biblioteku je radila? U biblioteku je radila u Kumanovu od početka do kraja života. Ajde objasnimo na naših gledači, pošto ona je Kumanovka, od koju familiju na Kumanovci? Ona je... Ima jedna Otljanska, zovu je tako Otljanci. To je familija koja je nekada živjela u selu Otlja, pa je došla u Kumanovo i ona potiče iz te, to je mnogo fina familija. Ona ima sestru, profesora u Dobrila, možda je znaš, u gimnaziji. To je rođena sestra njezna. Ima drugu sestru, majstorica Gordana, radila u Čiku. Ima brata profesionalnog vozača, u 1. maj je vozio direktora. Mislim, oni su kao familija čuveni u gradu i svi su vredni, svi su školovani, svi su, kako da kažem, Da, svi radni. Svi su se dokazali u svoju ravotu. Ma, svi su dokazali, svi su radili. Evo, ja sa mojom ženom sam mnogo postigao. Ja sam kuću napravio, dućan sam kupio, stan sam kupio u Skoplju. Da, bravo. Radili smo mnogo i stvarali smo mnogo. Evo, ovo je isto drag moment u tvoj život, kad stavljaš potpis na A venčanje. da, ovo je venčanje. Gdje ste pravili svadbu? Svadbu smo pravili u kući mog dede. Aha. On je siromašan čovjek. Gdje je bilo to? Pa to je bilo iznad Sokolane gore, prema groblju. Kad se ide, to je njegova kuća, on je umro, ali je on bio stražar u Šavnicevima. I imao je 4 djece, nije mogao da pravi neki luksuz, pa smo tu kod kuće završili. Evo slika. I to je isto, a da, ovo mi je kum i kuma. Kuma mi je bila direktor biblioteke Lepa. Lijepo. Da. A njezin muž je Rus. Aha. Evo i on je bio kum. Onda, dobro, Stariji ko je? vamo mi je Badžanak i svastika. I ja i ovo je supruga od Koče, Nikola Kostovski, direktor medicinskog centra. A, Nikola Kostovski što Da, je bio. to je njegova žena. Čini mi se da je on i slikao to.
Aha, eto. Pozdrav od doktora Koču. Da. Znamo se mi još kao momci. Da, on se još uvijek raboti. Pa da. Evo da pokažemo jednu ovu sliku kad ste bili mladi. Ovo je tako reći vjenčana slika. Da. To kad smo se mi uzeli odmah prve godine, mislim da je to bila 70. godine. Tad smo se mi uzeli. U januaru mjesecu, 9. januara, tada je bila i ta svadba i ta slika od tad počinje. Sad ćete prašam u tije zgrade kude što si živeja, najviše dan danas kad živiš kude Sokolanu, tu se većinom bile naseljeni sve oficiri. Pa vidite, tu ima 5 malih zgrada. Da. One su sve napravljene da tu rade starešine iz garnizona dole iz komande. Jer je to dosta daleko od kasarne. Pa je to bilo njima namenjeno. A ovi iz kasarne su išli gore kod doma armije, pa su išli kod džamije, pa tako imali su Da. svoja mjesta. Tu kude domena puno zgrade isto napravljeno bilo. Pa da, ima i tu 3 velike zgrade plus male.
Tradicija je bilo oficiri koji su bili tega na službu u JNA, da idem na zabave. Da. Evo ova je jedna slika od nekoj Da, zabave. ma to su obično, evo to je slika od dočeka Nove godine. Da. Gdje ste čekali ovo Novu godinu? U domu armije u Kumanu. Da, tu je bilo uvek... Da. To su svi dolazili, Ugove to je restorane. bilo otimačina koja dobije kartu. Ovo su ti drugovi kolege, a? Pa, ne, ovaj mi je kolega sa kojim sam ja stanovao, a ova žena i muškarac, ne znam tu, oni su negdje iz grada. Ja ih čak nisam od tad ni vidio. Da, u Dom JNA uvek je bilo ubava zabave i malo sredena kafana i sjećam se ja kako dete, direktor na Dom JNA dugo godine vreme beše Stjepan Jug. Jug, pa Dule Tomović. Da, tačno. Jedan tako autoritativan čovjek, zboru za Duleta Tomovića. On je prikazivao filmove i, ne, nije on bio je direktor, kako se zašto, Jug Stjepan. Aha. A Dule što je bio? Dule je prikazivao filmove, on je bio zadužen. Za red i disciplinu isto Ma unutra je bio. ne, on je bio samo za filmove. Pa dobro, on je vodio računa o svemu, ali uglavnom njegova uloga bila prikazivanje filmova za publiku. Ali Milivoje, mora da kažemo deka na to igralište nad Dom JNA imaše jedno fudbalsko terenče. Tu su uvek oficiri igrale fudbal, uvek su se zabavljale, mislim, u smislu na sport i na rekreaciju. Ne, sport je u armiji uvijek bio napredan. Uvijek se tražilo od starešina i vojnika da se bave sportom i gdje je god bila vojska, sport je bio cenjen, a bilo i tu, što rekao ste vi. Da. I sjećam se, mladi generacije u to vrijeme vikanja, možda dođemo na red da igramo Dom JNA, oficiri igra, a oni su uvijek prvi imali prednost. Pa imali su prednost zato što je to dom armije, ali su dolazili i drugi. Nije bilo neki... Ko je god tražio, dobio odobrenje i dolazio, igrao. Evo jedna fotografija, Milivoje Tepić u oficirsku uniformu, a pozadi hit u to vrijeme zastava 750 i Fićo. Da. Evo. To je, jer bio je, kako da kažem, u to vrijeme bilo mnogo važno ko ima kola, a mi smo imali jedino Fiću. Ja sam 2 Fića pocepao nova. Posle sam kupio 101 i toliko sam. Ali pa se je putovalo, dođeš do Beograda, do more. Ja sam 20 godina na Jadranskom moru koristio godišnji odmor. Od Crne Gore do Rijeke gore. Sad kad bi počeo da nabrajam... Da, na puno mjesta si bio. Kupar kod Dubrovnika, pa Dujlovo, kod Splita, pa Ostrovo Cveća u Tivtu, pa gore kod Makarske, kako se došlo na mjesto jedno. Baške vode. Baške vode, tačno. Pa sam bio u Crkvenici kod Rijeke, ne postoji, čini mi se, mjesto za odmor na Jadranskom moru gdje ja nisam bio. Jer imao sam rezervaciju od vojske, a i ovako sam išao nekad i privatno. I brat mi je radio u Dubrovniku, njega sam posjećivao često. Pa išli smo Plitvička jezera, išli smo na Taru, Brnjačku banju, sve živo sam obišao. Evo, tvoje supruga i tvoji djeca na Kozaru. Da, imam ja takvih mjesta, Kozara, Sutjeska, grob Save Kovačevića, pa onda kod Užica, pa bio sam na Tari gore. Da, Tara je mnogo ubovo mjesto. Kako ne, ima hotela gore nekoliko. Evo, ovo kad ste bili vi. Da, to kad sam otišao u penziju, da vam kažem, to sam se slikao u svečanoj uniformi. Inače, ja takvu uniformu nisam nosio. Da, nisi bio plavac. Ne, ja sam bio kopljena vojska, zeleno, sivo maslinasto, ali ovo je svečana odeća. Evo, ovo je fotografije. Ovo je fotografija moje supruge i ćerki moji ispred ulaza u kuću gdje sam ja rođen, u Bosni.
Ideš li svega u Bosnu? Idem, sad sam bio ove godine. Aha. Ove godine sam bio 16 dana u junu mjesecu. Išao sam avionom, nekako mi je to najbliže bilo. Idem ja često tamo. Evo, za žal, tvoja supruga je počinata pred... Da, pre koliko? godine. Dve godine. Evo, ovo je kad proslavuje rođendan. Ovo ona slavi 73. rođendan, Da, a ona je umrla u 74. 5. godina, tako nekako. da. Od moždanog udara. Inače, mnogo čuvena i vredna žena, zna je ceo grad. Da, biblioteku je... Pa u biblioteku radila, svi su dolazili tu. Ona je bila učenik generacije u svoje vreme, kad je gimnaziju učila. Evo, tvoja supruga, ona je работала в библиотеку. Ovdje kad gledamo neki od kolektiv od biblioteku, tu je bivši gradonačelnik Damjanovski. E pa da, supruga od bivšeg gradonačelnika Zorana Damjanovskog, Vesna, radila je u biblioteci do penzije sa mojom suprugom. I kad je moja supruga otišla u penziju, mi smo njega pozvali, on je nama učinio čast i ja sam zadovoljan zbog toga i on je došao. Pa smo se i slikali tu. Evo isto ova je fotografija. Ovo je fotografija, da vam kažem, ja sam u Beograd otišao jedan put kod ovog, evo ga baš ova slika. To je jedan Mićo koji je rođen u Kumanovu, tu je odrastao i vozio gradski saobraćajni prevoz u Beogradu. I sad da vam ispričam jednu priču, on meni ovako kaže. Kaže, došao mi je jedan Kumanovac, priča na kumanovski u autobus. I ja mu kažem, sjedi pored mene, čim pričaš kumanovski, imaš besplatnu vožnju po celom Beogradu. Ali obaveza je da mi pričaš kumanovski. Da, kumanovski dijalekt. Jer kaže, ja to mnogo volim. Evo ovdje kad naubava zabava s muziku Nino Veličkovski, tvoja supruga. Da, moja supruga. Te prašam, Milivoje Tepić, sakaja li je kafanu da se druži? Ne. Ja sam išao po kafanama, ali nisam ja volio kafanu, nego sam bio momak poduže vremena, u 29. godini ja sam se oženio. I ja nisam kafanski čovjek nikad bio, ali išao sam po kafanama. Morao sam da idem, bio sam slobodan, što da radim. Da, na družbu i... Pa društvo i tako to. Evo je druga slika. Ovo je slika fabrika kožara iz Kumanova. Išla je kolektivno u Rusiju. I to je slika iz Moskve. I ja sam baš sa njima uključio se. Bili smo u Moskvi, u Leningradu. I to je fotografija iz Moskve. Znači to je bila jedna prošetka na kolektiv. Evo isto i ovdje kad naubava slika od crkvu. Ovo je jedan manastir u Bugarskoj. Išli smo tamo, pa smo se svratili kod njega. To je čuveni manastir, zaboravim mu ime. Da nije Rilski? Rilski manastir, tačno, Rilski. Milivoje, imaš dve kjerke. Normalno, unuci su najgoljemo bogatstvo. Mi ti prikažemo ovdje jednu sliku. Tvoja kjerka, kad su bile pomali, unuk i unuk. Tačno. To je moja kjerka, starija. Kako? I unuka i unuk. Dobro. Ova moja unuka sad studira u Sloveniji. A unuk uči gimnaziju u Skopju. Dobro, kako se vikao? On se zove Kiril, a ona se zove Anastasija. Dobro. Nek su živi i zdravi. Da. Posjetuje li te ili ti ideš tamo? Oni dolaze ovdje, ja isto idem u Skopje dole kod njih. Posjećujemo se, mi mnogo fino živimo. Moj zet radi u američkoj ambasadi, ćerka mi, jedna i druga završili su medicinski fakultet, rade u svojoj struci u Skoplju, imaju, stambeno su rešeni, dobro ime. Evo ovdje kad mi će pokažemo jednu sliku, ovo je naražen. Ovo je moj otac i ja. Pečemo prase u selu tamo gdje sam ja rođen. Ovo je odavna slika ovo je? Odavna je slika, a moj otac je imao običaj, ja kad dođem obavezno kolje prase. I pečemo. I to ne malo prase, nego veliko 70 kila.
Evo, ovo će pokažemo ovu grupnu sliku. Ovdje je Nada Ivanovska, ovaj na Jocu supruga od biblioteku. Da, ovo je kolektiv od moje supruge. To je direktor biblioteke Nada Ivanovska, tu je gradonačelnik, njegova supruga i pa da, i ja sam tu. To je bilo jedno društvo. Da, to je neka neformalna družba, tako Da, kaže. neformalno. Evo je ova slika. Ovo su moja 4 brata. U stvari 3 i ja To sam bi 4. spomenamo na početak na emisiju, da. Da. A od njih smo, 2 su umrla, 2 su živa. Da. Сега да кажемо едну работу дека твоја исто голема љубов до ден денес го практикуваш, тоа е да се бавиш с пчеларство. Da, to je tačno. Знаем кумановци, наши сограѓани, колко е здраво да се конзумира мед, сви пчелини продукти, уклучувајќи ги и полен и матичен млеж, да не зборимо, али еве ти како искусен пчелар да кажеш колко е здраво човек да унаса мед и сви тие други работи кои се у склоп на пчелини производи. I pčelarstvo je strašno fina rabota i meni se čini da svi stariji ljudi, pa i mlađi, treba da se sa tim bavi, a naročito stariji ljudi koji imaju dosta vremena. Evo, ja sam član dugo godina, od 1994. godine ja sam pčelar. Ja sam dugo godina bio član tog udruženja i te ljude mnogo poštujem. Išli smo na izlete po Srbiji, po Makedoniji i ovog puta, ako me neko od njih gleda, ja ih sve pozdravljam, te moje drugare pčelare. Idemo, evo, ima tu jedna fotografija, evo ga. Да, ова е сајам Денови на мед. Денови на медот. У Куманово се дружи Zar ima традиционално. nešto lepše nego kad se vidi one stalaže sa medom u sred grada? Svake godine krajem septembra negdje održava se ti denovi meda. I to je mnogo lepa stvar za ceo grad i za sve ljude. I zdrava hrana. Ne postoji ništa bolje od meda. Sad, doduše, ljudi se plaše uboda pčele, pa izbjegavaju i neće da se bave sa tim. A inače, Да, тој кој е алергичен, кој не е... to je ko je alergičan i to je više strah bez potrebe. Ali pčelarstvo je lepa Зборимо stvar. ја и ти пред да почне оваа емисија, мед знаеме дека е здраво, али екстра здраво за организам и многу здравствени бенефити дава чувени матичен млеч. Svi pčelinji proizvodi su ekstra zdravi, prirodni i treba ih koristiti. Mleč, polen, Прополис, propolis, pa onda med, pa čak i oni kad pčela ubode, To je taj zdravo. otrov se, i on je zdrav. Jer ljudi se plaše od uboda pčele, a ne treba se plaši. Jer kad pčela ubode čoveka u ruku, bilo gde, stvori se crvenilo, stvori se otok i to je zdravo. To leči. Naravno reume. исто препоручувате свако сабање на ште срце да се зима мед. Treba ga uvijek jesti. Kuća bez meda ne treba da bude. Kao što kuća nema bez rakije i kafe, I bez hleba. Tako i leba, tako ne treba da bude i bez meda. Samo treba voditi računa da se kupuje med od pčelara poznati, da bude zdrav. Jer sad na pijacu imate mnogo falsifikovanog meda. Ja sam čak jedanput predložio da ta pazarna inspekcija to malo pregleda, pa su mi ljudi rekli, evo doktor Džimirev, on je bio naš predsjednik udruženja. Еве, за твоју успешну работу на поле на пчеларство 40 години, по повод на своето постоење, додел благодарница на Тепиш Миловој за активно учество во пчеларско здружение. Da, Еве, da, to sam ja. ово ти е драго признање. Pa to mi je, ovo sam ja, kad sam otišao u penziju, sa tim se bavio i udružio se u to udruženje, bio sam aktivan i oni su me sa tim nagradili.
Било е скоро сат време и повеќе зборимо. Сакам на крај на разговор да те прашам неколку работа. Прва работа, 92 година остануваш у пензија, така ли? Da. У тоа време почиња онај крвав рат у бивша Југославија и тебе не ти е било сигурно лако. Имаја си дилему дали да се приклучиш тамо или да си останеш у Куманово и ти си доние едну паметну одлуку, останаje си у Куманово и у свак случај на вас луѓе кои се израснале у тој систем, каде што војска е била ценета, а таа војска преку ноќ све се растори и дојде до тој рат, Da. захвалјујќи на други моќи. Ja šta da kažem, rastor Jugoslavije i rat u Jugoslaviji mene je mnogo pogodio, ali me je spasila penzija. Ja da nisam otišao u penziju u to vreme, 92. kad je počeo rat, ja bi najverovatnije bio negdje na ratištu po Bosni. Da li bi danas i živ bio, to je veliko pitanje, ali spasila me penzija. I ja nisam, a ja kao starešina morao sam da idem na ratište. Ali zahvaljujući penziji, ja sam ostao ovdje, u Makedoniji je bilo mirno. Za Kiru Ligorova svi pričaju, bar te što sam ja sa njima razgovarao, da je on najpametniji predsjednik od svih državnika po republikama, jer kaže na miran način došao je do države bez rata i bez krvi, a to nije bilo lako. Da. U Bosni je bilo mnogo stradanja, pa bilo na Kosovu, pa bilo i u Hrvatskoj, a ovdje je, doduše bilo je svuda, ali ovdje je najmanje. Tako da je Makedonija od tad do danas ispala, kako da kažem, sasvim u redu. Последно прашање. Има ли си некој момент у преко 30 години служба у ЈНА, момент кога ти е било многу тешко и кога си требаја да донесеш и некои тешки одлуки у интерес на службу и у интерес на тебе, на вас и на ваше семејство? Pa da kažem, nisam ja imao velike problema. Meni je supruga i djeca živjeli ovdje u Kumanovu cijelo vreme, a ja sam sa svojom službom bio svuda po Jugoslaviji i nisam imao nekih velikih problema, mada mi je ovaj rastor stvarno težak bio. Ali to vidna i prođe, ja ostado ovdje, sad sam u penziji, sad mi je dobro, zadovoljan sam. Što da kažem? Hvala ти што беше гост. Пуно поздрав до твои керке, до твои унуци, до зета и да им посакам и на тебе на нима многу здравје, успех у живот и да се видиме другу прилику. Ја ти се видујемо стално у чаршију. Ти Da. кажуеш некои нови моменти и сакаја би па други пут кога се видиме да чуеме нови интересантни работи од твој живот. Pa ja ostajem tu dok sam živ, živjet ću ovdje. Ovaj grad sam uvijek cenio, cenit ću ga i dalje. I Kumanovac zna se, multietnički grad. I ranije bio i sad je. I to je jedna velika prednost. Kumanovo je na mnogo lepo mjesto, iako nije najlepši grad. Ali tu je blizu Skoplje, blizu Beograd, blizu Sofija. На вашен коридор е Куманово. Ma, Да. na centru je grad, na mnogo fino mjesto.
уште пут фала ти што беше гост, а еве у моje име и у твое име на наши кумановци да им посакамо многу здравје, здравје, љубов, среќа, мир, спокој у нову 2025 годину, а ми, драги мои кумановци и кумановки, ќе се видиме у 2026 годину, значи продолжува емисија за Куманово со исто темпо, ама со нови гости и нови содржини што се врзани со оваа емисија. Голем поздрав на крај до нашега спонзора, туристичка организација Златибор.